Hello, Yádeilti, and welcome to the final conclusion to the story about how the twins met their father. And again, this is a story as told by Marilyn Dempsey. It is a story that's told among Navajos, and it's been told for hundreds of years. And here's the final conclusion. Jóhonaa'éí Atsiniltł'ish K'aa. Jóhonaa'éí Ishike Dinék'ehjí Shara Achigo Yá'iitsoh. Ntéélgééd el Diné. Di dat ibn yeno aj nijinne Jóhonaa'éí. Do bin yenit ajda bijinne. Aro achigo Dinék'ehjí Yá'iitsoh. Ntén debe as adas jinne. Di dat chano aj nijinne Jóhonaa'éí. Do chanit ajda bijinne. Naho koshigo yode as cholala jinne. Also do benyenit ajda bijinne. Akolacha at ibn yeno aj nijinne Jóhonaa'éí. Ha achigo Atsiniltł'ish K'aa tasanil. Bekanit aj nijinne. Do danet shibito need. Takut ende. Di de Atsiniltł'ish K'aa Yé'iitsoh. Jóhonaa'éí oya at ego hodina jinne. Taho jo baago Jóhonaa'éí la asli jinne. Yé'iitsoh do naayéé alsko alchina dat chalne jinne. Alina ago alni je nats ile cholni kai jinne. No chil. Tar dino alni go jinil chil jinne. Alnigi dat Atsila jilinigi Diné ada Diné ste jinne. Chagoshi Jóhonaa'éí hachahosh ke jinne. Najnil chil do alni je injake jinne. Char lanichagan chalne jinne. Nlej all edenate ash bijinne. Di Atsiniltł'ish do danet chalne jinne. Di biniye yeno kedigi biniye choidol chalne jinne. Arbich in la ajisli jinne. Di desh chilgo nleinich achwal adadol chil jinne. Tahant anzade chat ishin le dalijin jinne. Tako kodojizka Yé'iitsoh do lesh chaya jinne. Hijnel cha. Na ashoindich iji at ila jinne. Chagoshi hachahosh ke jinne. Nleitson zelbirat de twose doholye. Yé'iitsoh twose yent edalsko neidli jinne. Akot ego shiyiniye two siyine denanatza. Nleit hoyi holtsa jinne. Jinne. Dola docha at ishin juna Yé'iitsoh. Twot edalsko yotla jinne. Aron leiden Jóhonaa'éí Atsiniltł'ish Yé'iitsoh yiskha. Yé'iitsoh jinne. Yé'iitsoh bersist ugi chadit bahnaltaz jinne. Eiltsko nehokani kidiltaz. Atsilin linigi kodo tsechallagay. Do tlij. Do tsechallitso. Do tsechalijin. Yé'iitsoh yini chal jinne. Yé'iitsoh belchahazli jinne. Aro naayéé Atsiniltł'ish K'aa. Yé'iitsoh bejekone yiskha. Yé'iitsoh naiko. Bediltez godo nleitzil bich yinako. Nilch ahalne jinne. Bedil bich oso. Yé'iitsoh bediltzil bedinako. Nade dolwal. Tako dilbich adzizoh jinne. Ajen Yé'iitsoh jisye. Tsé Nináhálééh baana hodiltye. Do beyaje sekeko ya ataholt Nije nikin tlijgo. Achi dilbiyego hazenast binakajnil gijgo dilkhana. Akot Tsé Nináhálééh beyaje hachita » Nidinil chka sht bijinne jinne.
Shamadish Nihilne Nijinne. T'aratadohnene T'obek Eko Atanne Nijinne Bama. Aratsen Nahala Beyaje Beje Benabejdelkid. Nte Nijinne. Nihije Ek Ego Ninahata Nilsabakha Diltingo. K'aden Shinata Halnijinne. Tsena Nahalle Baanjiske. Hodina Ante Beje Nat Ajinne. Eilto Najiske Jinne. Tsena Nahalle Beyaje Eyechkago Sikejinne. T'arawo Cha Bejinigo Altajago Dashtil Ajinne. Tla Echwal Ago Dene Chudanol Iro Lel Bejinne. Arus la Echwal Ago Dene Hanet Belnan Aro Lel. Bejinigo T'ala Dashtil Ajinne. Atsehegi Atsa Sali. Do a kere egi ene isha Sali Jinne. Bekero Déélgééd Banajit Aj Jinne. Déélgééd Halkago Sitigo Diné Yé'iitsoh go Yé'iitsoh go Bede Yé'iitsoh Jinne. Chalayit ego di Yéil Jinne go Binjot Ash. Chazeist osi Chayil would go Bilchujilne. Int Jinne. Eshe Chanashta. Aro Chazeist osi Igéad. Do Digo Alke. Alkago na Azge Jinne. Nlei Déélgééd Sitkineje Anigéad. Tsida Beje da Nat Ehije Igéad Jinne. Ade Chanaswood. T'akoya Ahijnolchka. Don lei Déélgééd Bahijnelchka. Ade T'alchaneje Beje Gone Jiska. Déélgééd Ye Nahiditcha. Do Bede Yé'iitsoh Chogéad Ye Yé'iitsoh. Aruna Kigone Do T'chagone Eltsko Yé'iitsoh. Dingone Egi Ilnije Yé'iitsoh. Do Naayéé Do Asdzáá. T'ahente Ade Chazeis osi Déélgééd Yekha Chaswood. Le Yekha Dahna Aljish Jinne. Ajin Déélgééd na Jiske Jinne. Akone Tsé Dahódzííłtáłii Banajit Aj Jinne. Tsé Dahódzííłtáłii Ebetsi Tsé Bedenil go Bá Jíshchíní go Sitkin Jinne. Ako Dinék'ehjí Dajakhago T'aro Adahódzííłtáłii Tsé Yé'iitsoh go Diné Ada Yé'iitsoh go Dinék'ehjí Jinne. Ako Diquíshi Naayéé Neizghání Jinne. Ako Naayéé Adanda Oskhan. Beninat Aro Indabedis Tseda. Dichin Do Tke Do Ya Do Diges Di de Holo. Ashike Naki Altsko Naayéé Neizghání go. Bagandinat Aj Do Bataho Jinne. Naayék'ehjí Baal Yago Yebetchaya at Enasli Jinne. Alanje na Rahagi Naayéé Neizghana Wulye. Do Atsile Tchobajish Wulye Sali Jinne. And that's the story as told by Marilyn Dempsey. And that's the conclusion to the Navajo story, Hatchapaj Naaj, the two who went to visit their father. And that is how it is written in the March 11th edition of 2010 of the Bizaad Yádeilti Dooleeł. Let's Go Speak Navajo now. I hope you enjoyed the story, and that's the conclusion. Have a nice day.